Amen. Hallelujah. Nangiyathanda ukubingelela abafundisi egameni lika Jesu Kristu seNazaretha. Amen. Ngibingelele ugogo egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelele ugogo Radikoti egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelele ibandla lonke lihlanganisa omama obaba kakhulukazi abantu abasha ngoba inkonzo ingabo. Amen. Nami ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuma phambili namhlanje ingomusa nangothando kaNkulunkulu esibonakalisa empilweni yami. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba nami bengazitshela ukuthi ngaba omunye ongama phambi kwabantu ngizokhuluma ngoNkulunkulu. Kodwa uma uNkulunkulu esekhethile noma umuntu wakhe sewukhombile ukubaleka akusekho. Nami ngihambile kakhulu bazalwane kule ndlela yokukholwa yona ingekho mnandi ngoba umuntu esehluphukile ngoba esesukile kuNkulunkulu. Amen. Kodwa uNkulunkulu wasibonakalisa bazalwane. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu kuleli viki leli bengele umkhuleko ngoba sengibona ukuthi ngathi sekubanzima kakhulu ukukholwa umuntu ngathi uyashelela but ngamandla kaNkulunkulu uNkulunkulu asibonakalisa kimi. Amen. Bazalwane usathane ukhona ngempela. Ngisho noma usongatshela ukuthi uhambe ibanga engakanani loNkulunkulu kodwa yena ulokumile nje kanjalo. Icabanga nje indoda engasukeleka nje iyolinga uNkulunkulu eseceda kuzila lapha 40 days emilinga ethi ngakunyeza konke kwalomhlaba lokho ingcebo yakhona. Kodwa lo muntu lo okhuluma naye uNkulunkulu umphathi wazo zonke izinto zalomhlaba. Manje mina ngubani ukuthi uSathane angeke afikelele kimi na? Okusho ukuthi nami ngivele ukuthi ngizile ukudla ngivele ukuthi ngizithobe phambi koNkulunkulu. Amen. Abazalwane bakhulumile kakhulu lana bekhuluma umama Selina uthindile le ndaba ilapha kuMateyu lapha endabeni yokuzidela. Amen. Bazalwane ukuzideleni okunzima kakhulu ngoba lapho kuinvolve ukufa. Okushuthi khona ukufa kufanele kube khona noma ngasukufa in the physical sense ukufa kwenyama bazalwane. Manje sifanele ngempela ukuthi sime simkhonze uNkulunkulu sizidele kuye okuhlanipha kugcwele kakhulu not ngaphandle khona phakathi la ebandleni bazalwane bangakudukisa kakhulu leli vangeli leli linzima leli futhi liyahlanzana uma usungabukisisa kahle bakhona abasishile ngoba ngokwanda kwani kokuhlakanipha ngoba lokuhlakanipha kwasezweni bazalwane kuyahlupha ngoba izwi laNkulunkulu ukuhlakanipha kwakhe akunandaba indaba zezwe indaba zepolitiki indaba zani ukuthi ufuna nje wena ume kuNkulunkulu ngoba ziningi izinto abangavusa bathi awubuka ibandla linjena bukusibani ukuthi benzani nani bazalwane kodwa wena umele nje ukuthi ume ezwini laNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyena yedwa ungakwazi ukukusiza akunikeza amandla. Amen. Bengicela ukuthi sivuleni kuMateyu chapter 16 to 24. Hamba
namsuma zohlabelela bekukhona iculo lesilihlabelela lithi izikhonzi zevangeli abaphathi bemfihlakalo abantwana abasazi sizikhonzi zevangeli abaphathi bemfihlakalo Amen. Ngizoqala ngiyifunde bese ke ophethe iBhayibheli lesizulu bese uyangifundela naye. Ukuthi ubabshawala la sikhuleke ilizwi. Amen. Ake sibone. Baba siyabonga egameni lika Jesu lakho liyaphila namandla Nkosi lentambama sinikela kuwe baba othongena ngumntana wakhe emephambi kwethu Nkosi. Faka amandla Nkosi Jesu beka amazwi akho Nkosi Jesu emlomeni wakhe. Khuluma Nkosi intanda Nkosi nezimfihlakalo yakho Nkosi Jesu egameni nasegazini lakhe siqolisa sonke inqalisa imoya yamadimoni ebumnyama melene nezwi lakho ayinasabelo. Vula inhliziyo Nkosi Jesu abantwana bakho silizwe izwi lakho bese siyalenza egameni lika Jesu Kristu Inkosi ephila uJesu Kristu Inkosi. Amen. Ngifunde kanje. Takes up the cross and follow him. Take up the cross and follow him. Isihloko leso. Verse 24. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come to me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Amen. Ngazukhona ngafundela ngesizulu. Amen. Isihloko. uJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe nokwabamlandelayo. Verse 24. Khona uJesu wathi kubafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuzimva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele. Amen. Nansi le ndaba le umuntu ofuna ukulandela uJesu yinye into ufuna yenze ukuzidela. Manje ekuzideleni bazalwane kuyabiza kakhulu ngoba ku-involve ukufa komuntu noma ukufa kwezinto ozenzayo. Njengoba mingasho nje ukuthi mina bengumuntu kakhulu ukukhuluma ngithandi bengakuthandi kodwa ke ngokusiza uNkulunkulu ngabona ukuthi lento le iyangibamba ukuthi uzoshumela kanjani uma ngathandi ukukhuluma. Ngoba umuntu ophila ngithanda ukuphila ngingedwa kakhulu ngingathandi ukuthi ngihlanganele nabantu bengizibona ngiphelele mina ngingedwa. Kodwa uNkulunkulu yena engibona ukuthi wanginikeza amandla ukuthi kufanele ngizidela kuye. Uyena ozokwazi ukunikeza lamandla ukuthi ngikwazi uma phambi kwebandla ngikhulume ngamandla wakhe, ngikhulume ngobukhona bakhe. Bazalwane kuningi esengihlangabezele ngako kungishayile kakhulu. Ngibona izinto mhlambe ezingalingene esigaba sami ucabanga kwami bazalwane. Ingako ngithinte nendawo ukuthi ukuhlakanipha kwasezweni bazalwane akukusiza ngalutho ngoba ukuhlakanipha kwasezweni naye yizo ukuthi ukuhlakanipha kwasezweni kushuthi kusuke kunganako uNkulunkulu ngaphakathi. uNkulunkulu nje kuphela okwazi ukuthi umuntu amnikeze ukuhlakanipha kodwa uma ucelile bazalwane. Manje nami ngimile phambi kwenu namhlanje ivalo impela lingishayile kodwa ngithi no uNkulunkulu yena ozonginikeza amandla ukuthi ngime phambi kwenu ngiyithule le ndaba lena ngoba ukushuthi kusuke kufanele asizikhethi suke sikhethiwe bazalwane. Amen. Becela ukuthi siqhubeke nayo lapho ku25. Verse 25. Ngokuba yilo nalo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho.
Kepha ulahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Amen. 25. For whoever desires to save his life will lose it. Okusho ukuthi la umuntu ofuna ukuziphilisa yena, who desires, ukudesire ukulangazelela, ufune wena ukuziphilisa, kuzokulahlekela ngandawo nje kanjani na, ngokuthi okusho ukuthi usuke unganaye uNkulunkulu ngaleso sikhathi, ngoba usuke ufuna izinto zasemhlabeni but ungafunanga yena uNkulunkulu. Maqhubeka nayo ithi, but whoever loses his life for my sake, bebona ke manje ukuthi for whoever loses his life for my sake will find it. Okusho ukuthi ukuphila kuNkulunkulu, mawungekho uNkulunkulu usuke unganako ukuphila. Ngoba kusho ukuthi usuke uhleli kuphi esonweni, usuke ungahlalanga entandweni kaNkulunkulu bazalwane. Amen. Ingakho ukuzidela kule ndlela kunzima kakhulu, ngoba uma ngasidelanga ungagcina sohamba ngokujwayela, uza la enkonzweni isonto nesonto ubona nje ngathi kufanele noma kuhle konke, kodwa khona la ushoda khona la ungenza kahle khona kuNkulunkulu, ngoba usuke ungazidelanga. Manje namhlanje nami ngithi angime phambi kwabantu abasha, ngibacele ngibanxuse ukuthi masizideleni, naku basinikezile abaholi, abafundisi, abavangeli, la ematshena yikho into esingathi sishoda ngayo bazalwane. Inhlambuluko ikhona, ukuvuma kwezono, lokhu ikona okubaleke kakhulu bazalwane, ukuthi kufanele senze njani sivume izono, kodwa uma ngasidelanga angiboni ukuthi ungazisa lapho bazalwane. Amen. 26. For the prophet it is not to a man if he gains the whole world and lose his soul. What will a man gain in exchange for his soul? 27. For the Son of Man will come in the glory of his Father and his angels, and then he will reward each according to his works. Becethu ngifundele lapha 26 ukwehla ngo25 uSizulu. Amen. Verse 26. Ngokuba kuyakumsizana umuntu uma ezuza izwe lonke, onakele ukuphila kwakhe na. Ingabe uyakukhiphana umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na? Ngokuba indodana yomuntu iyakuza inkazimulo kaBaba kanye nezingilosi zayo, khona ke iyakuvuza yilo nalowo ngesenzo sakhe. Amen bazalwane. Manje uyozuzani ngokudala ngokuzuza umhlaba wonke kodwa ukulahlela umphefumulo, ngoba masikhona la emhlabeni ngempela yinye nje kuphela into noma engathi mina into engibukile ngibuke ukuthi ngifuna ukufika ngelilanga ekhaya ezulwini bazalwane. Iyona nje into eyodwa engiyifunayo nje kuphela ukuthi ngifike ezulwini, ngoba bazalwane kulomhlaba ziningi izinto esingazifuna sizilangazelele, kodwa uNkulunkulu yena usesinikezile, ngoba uyasho lapho kuMateyu cishe ku chapter 6 moshona lapha phansi 32 ukuthi sinikeziwe kokugqoka kokuphuza kokuphuza lokudla. Manje osofuna ngaphezulu kwaloko sosuke ufuna izinto osonikezwe zona, uSathane usebenzisa bona lokho ukuthi akubambe and distract, because uSathane umsebenzi wakhe it's distraction nokubulala. Akanandaba ngempilo yakho ukuthi wena uyahlupheka, uthi awuphilile kahle, akanandaba nawe. Yena nje efunayo umphefumulo wakho nje ukuthi mhla uhamba ungaliboni izulu. Manje namhlanje ngithi ngimi phambi kwenu nginxusa ngicela abantu abasha, yebo le ndlela ayisilula, le ndlela ayisimnandi, kodwa yona ifuna umuntu ozozidela athathe lesiphambano, ngoba lesiphambano ngempela siyasinda, asimnandi, kunzima ukuvuka ngo12 ebusuku uthi uzokhuleka
kodwa ke ingakho ufanele ukuthi uzidele awusanandaba nalo mzimba lo kodwa wena solindaba ukuthi ngelinye ilanga fanele ukuthi ngifike ezulwini ngiyohlala noNkulunkulu la ngiyodumisa khona kuyophela zonke inhlupheko ukukhala izinsizi nakho konke kodwa sekulokudumisa nje kuphela manje bazalwane namhlanje izwi yilona nginikeze lona noma ngishare nali ukuthi asithabatheni isiphambano bazalwane simlandeleni uNkulunkulu ngoba ufanele ngempela ukulandelwa ukudunyiswa ngoba ngaphandle kwalokhu anyeke subone umbuso wezulu bazalwane manje nami ngilibonga kakhulu leli thuba leli engilitholile namhlanje ngithi uNkulunkulu akangigcwalise ngamandla angigcwalise ngesibindi ngoba angisumuntu othandile ukukhuluma noma ukuma phambi kwabantu kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngiyathemba ukuthi ngoba ngisasomntwana ingane kuthiwa inikizwa ubisi kodwa ngelinye ilanga naye ufuna ukuthi idle inyama ngoba sikhulile nami ngelinye ilanga ngiyabona uNkulunkulu engisiza ngempela anginikeza amandla aliqede uvalo kimi kodwa kanye nje kuphela kufanele ukuthi mina ngizidele kuye ngihlale kuye uNkulunkulu ngoba ngempela akukho okunye engathi kuyajabulisa ngaphandle kokuba uNkulunkulu ngoba bazalwane ukuze enkonzweni yini lokunzima kakhulu before ngizale ematsheni kodwa ngabona isimo siguquka singikuthanda kakhulu ukukhonza nokuza kuNkulunkulu ukuvuka nje ekseni umuntu azi ukuthi namhlanje isonto kufanele enkonzweni ukuba nzima kakhulu kimi lokho kodwa manje ngiyakwazi ukuthi noma sokugqibela ngishisekelwe ukuthi ngize enkonzweni hayi ngoba mhlambe kukhona ukungcono engikwenzayo noma mhlambe kukhona engikwazi kangcono kodwa nje to be in the presence kaNkulunkulu lo ngibona kukhulu kakhulu empilweni yami ngoba baningi abafisayo kodwa bangalitholi leli thuba ngoba sihlangene nje bazalwane baningi abantu ngaphandle abasha no special ngoba kumgqibelo namhlanje uphunyiwe emaphathini emicimbini nakho konke kodwa thina sithandwa kangakanani ukuthi sibe lana bazalwane manje masingadlalini ngaleli thuba uNkulunkulu asinikeze lona sizidele kuye ngempela sihlale kuye uNkulunkulu uzosisiza uma sesidelile ngithemba ukuthi konke uNkulunkulu uzobe sesenzela amen haleluya ngakhulukazi ngisafuna ukubonga ngibonge umzali ubaba amen ngibonga ngani bazalwane yazi ukuthi ukhona ukukholwa mhlambe uzitholele wena ukukholwa kodwa mina ukukholwa kwami ingenxa yakhe amen ukukholwa kwami ukukholwa kwami ingenxa yakhe ngisasho ngoba bazalwane ungathathi kancane umzali ukhona kule ndawo le kukhona ukutshalekayo ngoba kulandelayo noma kuyingane nami izono ngisibonile ngazenza kodwa ukuhlezi nje into eyodwa kimi ukuthi uma ngayenza lokhu ekhaya kutholakale kuzobuyela kanjani na ngoba futhi ngisinde lapho ekukholweni kwabo uma bengakholwa bengeke bekhona kule ndawo bengeke ngizithole ngisematsheni ngithole ivangeli leqiniso bazalwane njengoba ngisasho ukuthi ngiyambonga kakhulu empilweni yami angiboni ukuthi ngaphandle kwakhe ngabe mhlawumbe ngikhona lana bazalwane amen kodwa ke sifuna ukuthi nami ngindlule lapho leso stage leso ngiyakhe yami indlela ngenze ngimele ngizimele mina kodwa ngingaya ukulandela ukuthi mhlawumbe ubaba uyakhola umama uyakhola kodwa ngikhole mina ngoba
ngibona kufanele bazalwane. NjengoJobe siyabona ehlupheka endlula kuzo zonke izimo, azange amthuka uNkulunkulu noma asho ulubi kuye nje, kodwa wama phakathi kwenhlupheko zakhe, selahlela abantwana, elahlele imfuyo nako konke, kodwa yena wahlala kuNkulunkulu bazalwane. Manje nathi simele ngempela ukuthi sihlaleni kuNkulunkulu, ngoba kuye yedwa impela okwazi ukuthi kuye yedwa ngempela okwazi ukuthi asihlenge. Ngaphandle kayo uJesu anyeke seqele ngale, ngoba he is our bridgeway uJesu ukuthi sifikelele ezulwini. Manje naleli thuba ngibonga kakhulu kuma phambi kwenu bazalwane, ngishare nami kusho kakhulu lokho kimi. Ngibonga nothando engilithole ematsheni, alukho olufana nalo bazalwane. Walikhona ithando lokuzenzisa, babona abantu ukuthi nobenza ngoba kufanele obekazenzisa, kodwa uthando lala akusile oluqokwayo liphinde lishiwe, kodwa libona ukuthi liphila ngaphakathi kwabo. Manje ngiyabonga kakhulu bazalwane. Amen.